Assam Police te chuan tunthla Christmas urlong nia Nalbari District Assama khopakhat panigaun khua a Kristian te din zirna in hluntak St Mary's School Christmas an lomna tur bungro rang le an chei moi suasam sangna a mo phurtu ni a hriat mi pali te chu December ni som ni panga khan an mana hengan mi man te hi Hindu du fir pol VHP tia kan hriat lar Viswa Hindu Parisat le an thalai pol Bajrangdal mi le sa te vekan ni December ni som ni pali khan Hindu du fir pol mi le sa enge moza chu St Mary's School campus a hian lutin Christmas puala an mun ma an chei moina chi rang tele Christmas lam hoi bungrua te ti chiat sakin an hal saka an pathian mei sei tang nei rama fakna thu chamin an vo zuyani tuntruma an suasam St Mary's School hi Roman Catholic ko ranin an din zirna in hlun le tha mi rangin an pan khom thin ni in pre-KG atanga pol som thlenga zir theina ania abik takin Nalbari district a chengten an chhor hle India Rama platform rin tlakber tangya jaman be chana ansiam cricket sa kan lolo mache jili game sa poisa idalu masak bera max bonus cheng sang khat handong photele ronjom hala izom man free spin za som idong donia UPI le bank transfer mangin all sam le him takin poisa adalu theya account siama nitina login in loman adon theibok cricket som tu da tan chol kartin iPhone 17 Pro Max don theina oma Itriante iron som lu chuan referral bonus cheng zathum idong theibok UPI le bank transfer mangin all sam le him takin poisa adalu theya nga khotlai lovin comment section na link kan da hi medzeula cricket saizin kongchu ronzo tran verole an mi man te hi Nalbari district huap Hindu pol ruai tu te vek ni in an zinga pathum hi VHP ruai tu ni in pakhatero Bajrangdal ruai tu ani thung an man tak te hi VHP Nalbari District Committee Secretary Bhaskar Deka, Vice President Manas Zayoti Patgiri, Assistant Secretary Biju Dutale, Bajrangdal Nalbari District Convener Nayan Talukdar de anni. Heng mi pali te hi Nalbari khua Ridi City Hotel Bulloka man ni in Belsor Police Station a thuzo fiatan hruayan nia sikul suasam na amazang laptu berapu anni. Viswa Hindu Parisat VHP le Bajrangdal te hi Hindu du fir pol Hindu Nationalist te zinga mini in National Paramilitary Volunteer Organization Rashtriya Swamin Sevak Sangh RSS tenena puanzar khatnuaya lengza ania India rama rorel mek tu BJP kut ke poimo takanni Miswal rual te hi December ni som ni pali chohnudar ni le achan vela sikul hung chunga lutin sikul principal Father Baiju Sebastian mu antum phota Principal hi District Commissioner mua achu alai ani awangin Superior Sister le Regent Brother te muin an vota ani Mita mutu soidanin mi somni velin sikul chunga thil te hi an suasama Kristian te chin chiana chi rang cross banner le poster an tar te chu phi thlain an hal saka Christmas puala sikul che vel an chei moina LED light le thil dang te khoi chun zomin an hal zuya hetianga an chet pa hian an pathian fakna thu an au pui bok an du to ka an suasam nuwa sikul thu nei tu te chu engwang ma Christmas lom lo turin an vawa sikul hung chunga I sualim an da po an lak bo sakani an sikul suasamani chungchanga St Mary's School Principal Father Baiju Sebastian chuan Nalbari District Superintendent of Police Bepopin Belsor Police Station a kalin thubuai athe luzuya a huai hotua pu mi pali te ba ka hian midang enroll ve te an zon chun zom mek nia tarlanani Assam Chief Minister Himanta Biswa Sarma chuan he thil kheng chungchanga hian dan ang takin mala kani don ti soin Nalbari District chunga Belsor Police Station opna hnuai om panigaun khua St Mary's School suasam ani chungchanga amo phurtu ni a hriatte man an ni to a Assam Police te chuan anti turti in rang takin ma an la a dan ang takin khau takin mala kani ang kan state chunga remna le muana a om theinan theitop chuin ma kan la a chi le chi sa kho rang betu te in kara in huat na a om lova mitinan him theinan le kan state chunga zirna in zong le kan khua le tuite thlamuang taka anom theinan dan le ko chun zom zelani ang ati ani kan thren om asama hian mi hring mak te duai som thum pasari borvel an om me ka chun ni in aram mi puiza asom rup pakhat point pali pasari hi Hindu ania Muslimin za som thum pali point pani hawin za zela pathum point pasari chau Kristian anni
panigawan khuwa an chet ang tho hian district headquarter Nalbaria po Hindu firfiak polte an sapatal bok basrang dal mi le sa sompanga atanga somni in kar te chuan Christmas kai noi thil zor na dor rang te lu chilin an hal saka kongkama Christmas kai noi an zor na dor te po an khar lui tir nge dor nei tu te zinga pakhat chuan basrang dal ho lo kalin kan dor bungrua engemaw zat chu an phi thla a tuihok luan kora pain an hal zui ta ani engwangin nge Christmas bungrua te kan zor an rem ti lo bik ti in alung oi lo thua soi Assam Nalbari district a Hindu hoin Kristian te Christmas mangtur anti buailai video minute nga o lo en ho ta ila chumi hnuwa India ram mun ranga Kristian te Christmas mangtur Hindu hoin anti buai chungchang kan tarlan chunjom don ania tun thla December ni somni khan Madhya Pradesh chung Jabalpur khopuya mun pakhat Gorakhpur area BJP ruai tu challang vetak anju bargava chuan biak in a trong trai mek te jinga middel pakhat chu kutho me vin ati buaya akut her sakin a maya athram sakbok abula hian naupang engemaw zat he trong trai na atel ve hi an omani anju bargava hi Jabalpura BJP vice president ni in hetia Kristiana po rualban lo le ngal trong trai lai ati buai lai video hi social media adar chiama ama ero chu hrememo manemo alani chuang lovani Anulok December ni somni pani khan Jabalpura Saktinagar area Kristian te trong trai lai chu Kristiana midang te in le tiran tumti chuan lamin Hindu hovin anti buai le boka thunei tu te lama tangin engmalak nama a omzui hriat ani lo bok Chhattisgarh state a Raipura po basrang dal mi le sa somthum rual chuan Christmas puala thil chei moi na man ro chi rang an zor na dor lian tak magneto mall an lu chila an bungrua tam tak ti chiat sakin dor kong kabula Christmas putarlem an da chu an chil chiat sak bokani Uttar Pradesh a Bareilly po Hindu beng tlalo rualin he khuwa biak in lar tak Bareilly containment area chunga Christian te hun mang mek chu ti buain biak in kota an pathian mei sei tang nei Hanumana fang na hla an cham ruala abulmaya police nual ma se an enliam satli averingot mayani pathian ni liamta December ni somni pakhat po khan Kerala state chunga khopakhat Puducherry a Christian no pangrual kumsom atanga kumsom panga inkara upa te chuan Christmas carol ngayin in rang an tloa chutia hlim taka hunan mangchu Hindu hovin ngai theilovin tharumin an beya kuthlakin an hnodar ta ani no pangrual Christmas carol an nei lai tharuma beitu te hi Hindu YMA anti maitrin RSS member te an nia amazing hlaptu te jinga mi nia an hriat pakhat chu man anito RSS te hi India ramaro real mek tu BJP kutke berni in an party chung in real bol na po thunei na sang tak an neya tun naya India rama BJP ho tuluber an president tur thlanchung changa po RSS le BJP te midu zong ain an lo wangin BJP hian president thar nei lovin an la phata ani Uttarakhand state chung Haridwara Sarkar siam hotel pakhat chuan Gangaluya Christmas puala hunman tumin in buat soina engkim pe felvek ni to ma se Hindu hovin an do dala an wawangin an thulbok hetianga sakho zalen ram India rama Christian te Christmas mang tur be an ni tamai hi Christian Paul rang te chuan du lovin an lung oilo thu an out chua pui to nge ani United Christian Forum chuan nikum chung ringot khan India rama Christian te ti du dana voizariat somthum pali thlengin kumsang ni somni panga bi ka November thla thleng khan Christian ten voizasari paruk be an tok to ni in an chin chia bok tuna chuan Hindu misual hoin St Mary School an suwa samlai lo thlir ho to ila
India ram mun rang Kristian ten Christmas vuak veta ti duda anto mek lai hian India Prime Minister Hindu du fir Paul RSS chul chuak Narendra Modi chu Christmas tu khan Cathedral Church of Redemption New Delhi a in khom ve thung ka in khom hian mangai na remna le khongai na thu top chin nei lo a tira Christmas hian remna le du sang na tin reng lo thlen mol ro se ti in a in khom chana soyani tuna chuan Modi in khom lai lo thlir ho ve thung to ila On this holy and joyful festival of Christmas, we thank God for bringing us together in fellowship, hope, and thanksgiving. May the light of Christ, who came into the world to dispel darkness, guide our leaders, bless our church, and bring peace, justice, and goodwill to our nation and the world. Once again, we warmly welcome you all and wish everyone a blessed and joyous Christmas. Lord God, heavenly King, Almighty God and Father, we worship you, we give you thanks, we praise you for your glory. Lord Jesus Christ, only Son of the Father, Lord God, Lamb of God, you take away the sin of the world. Have mercy on us. Sir, we are so glad to have you in our community this morning. और हम आपके लिए आज खास तौर से कुछ क्रिसमस कैरल्स लाए हैं. Father, we still our hearts before you on this Christmas morning.
We give you thanks for the gift of your only Son, Jesus, who came as a Savior to save us from our sins, to give us a hope, the hope of life here in this world, life abundant, and life eternal in the world to come. We thank you for sending your Son as the Prince of Peace. And Lord, we pray for your peace in our world. This morning we pray particularly for our Honorable Prime Minister, Shri Narendra Modi ji, that you would anoint him afresh with your Holy Spirit. Empower him, Lord. Father, we know that those whom you call, you also equip. And we know, Lord, that you have called him for this important task of leading our great nation. And so, Father, I pray for a double portion of your wisdom, your understanding, your discernment, that he would lead this nation in the paths of truth, of justice, of righteousness, and Lord, that you would bless him. Amen.